Audio Jungle. Audio Jungle. Kini telah hadir di tanah Minangkabau. Mie sehat dari tepung mokaf yang kaya akan serat, low glukosa, low kalori, dan non-MSG. Mie Minangkabau hadir dalam 3 varian rasa. Mie kuah gulai cincang, mie kuah gulai tunjang, dan mie goreng randang. Dapatkan segera mie Minangkabau dengan mengikuti pre-order. Hubungi nomor Legal. Audio Jungle. Audio Jungle.